ihare mu kurarinda tujye kuganira ku bibazo bimaze iminsi bivugwa muri kano karere ariko cyane cyane ibireba u Rwanda. Mbere na mbere leta ya Kongo binyuze ku muvugizi wabo wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru ati drone z'ingabo z'u Rwanda zavogereye ikibuga cy'indege cy'Igoma ndetse bahungabanya indege za gisivili. Yego. Hatarashira amasaha menshi leta y'Amerika iti turasaba leta y'u Rwanda gukura misile zayo zirasa indege ku butaka bwa Kongo ndetse no guhagarika gufatanya n'umutwe mu 23. Ariko kandi ibyo byabaga mu gihe yageze muri Ethiopia naho haberaga inama yavugiye mu byinshi. Mbere na mbere rero tuza kujya kuri iyo nama n'ibyavuyemo n'umusaruro yatanze, mwakiriye mute ibyavuzwe na Kongo ariko by'umwihariko byavuzwe na Amerika? Uko byakiriwe na Kongo ngo warabibonye mu itangazo rya Zarayi risohotse kandi niyo mpamvu uri hano. Yego. Ariko ni na byiza umugani ko abantu babiganiraho bikanonosorwa kurushaho. Tugarutse kuri izo mvugo z'abanyamerika, itangazo riragaragaza neza yuko harimo kwirengagiza ibimenyetso, icyo kirashoboka. Riragaragaza ko harimo no kuvuguruzanya, icyo kirashoboka. Biranagaragaza yuko haba harimo no kwisubiraho. Niba rero imvugo z'igihugu cy'inshuti, imvugo z'igihugu cy'umuhuza, hajemo ibyo bibazo nk'uko ari bitatu: kwirengagiza, kwivuguruza cyangwa se kwisubiraho. Niyo mpamvu u Rwanda ruvuga ruti rubigaragaza kandi rukavuga yuko ruzabaza icyo gihugu, kuko nk'uko biri mu itangazo ni umuhuza rero utangiye kugira utuntu mushidikanyaho cyangwa se mutumvikanaho neza, urumva yuko n'ibyo akora na misiyo ye itagenda neza. Uti ibimenyetso bigenda gute? U Rwanda iyo indege za Kongo zageraga zarengaga umupaka w'u Rwanda zikinjira, ntabwo rwajyaga ku karubanda ngo ruvuge gusa ngo indege za Kongo zinjiye. Rubitangira ibimenyetso kandi rukabishyikiriza komisiyo ibishinzwe, irahari ishinzwe ibyo bibazo. Iyo habaye ibibazo birenze umupaka, ari ukujya mu Rwanda ari ukuza muri Kongo. Niba rero bavuga bati drone z'u Rwanda zarengereye umupaka cyangwa se zarase mu Rwanda zirasa muri Kongo, niba bitangira ibimenyetso, bafite amaradari, bafite amafoto, bafite ibiki, babishyikiriza urwo rwego rwashyizweho n'ibihugu byombi, bisuzumwe rutange imyanzuro. Byarabaye hano 3, 4, ndetse rimwe bwa kabiri n'ubwa gatatu guverinoma ya Kongo inayo bwayitangaza yuko izo ndege zabo zitarenze kwiraza kubitangira ibimenyetso. Na n'ubu turacyabitegereje. Ntabwo rero kubera yuko umuyobozi runaka, umusirikare mukuru runaka atanguranywe akavuga ati n'ibi nuko byagenze, bigomba gufatwaho ukuri. Noneho tugaruke no kuba n'uwo munyamerika nawe yabivuze. U Rwanda niyo mpamvu rutari ibimenyetso. Ariko harimo n'akantu kuko Amerika yivuga misile zirasa indege mu gihe Kongo yavuze drone. Si ukuvuguruza, si ibyo navuze n'abantu baravuguruzanya. Hanyuma ahangaha ndagira ngo tuhasobanure neza, nubwo ariho uhereye. Niba uyu munsi hari inzego, iyo mvuga inzego ni abazikuriye z'ubutasi, abakuru bazo b'Amerika batangiye gahunda yo guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri kiriya kibazo cy'umutekano muri kariya gace. Ndetse rimwe na rimwe tukajya twumva inama batanze zo kuvuga tuti yabaye icyamamare ni aho bavuze bati mwa bihugu bimwe byombi mwagabanyije ingabo ku nkiko z'ibihugu byanyu, ku mipaka y'ibihugu byanyu. Muribuka ko iki gihe twabiganiriyeho n'abanyamakuru benshi batandukanye. Uyu munsi ugahindura imvugo, ukaza noneho ushinja umwe muri babandi wahuzaga. Harimo ikibazo. Ni nayo mpamvu u Rwanda ruvuga ruti niba uri umuhuza ukaba uhinduye imvugo, bite? Tuzabibaza, bazatubwira byanze bikunze. Kuko u Rwanda nka guverinoma, u Rwanda nk'abanyarwanda
bagomba kumva neza aho imvugo iyo ariyo ukomeze gushimangira ushikamyeho nabo kugira ngo bamenye uko bitwara bumva aho bahagaze. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, muri iyi nyandiko nabyo bivugwamo tariki nako mu mwaka w'ibihumbi 2001 niba nibuka neza, guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika niyo yashyize ariri yahindutse FDLR ku mutwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, nibo bayishyizeho bamaze kwica abanyamahanga agira ngo 8 mu ishyamba rya Rwindi, ndetse harimo n'abanyamerika 2 bayita umutwe w'iterabwoba. None uyu munsi urajya kumva mu mvugo z'abayobozi b'abanyamerika bati ni umutwe usanzwe witwaje intwaro. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Urabizi neza yuko guverinoma izo arizo zose ku isi ziravuga ngo ntabwo iyo umutwe runaka bawise w'iterabwoba kugira ngo hazabe ibiganiro n'ibindi bindi. Ariko niba uvuze ngo umutwe w'iterabwoba uhindutse umutwe usanzwe witwaje intwaro, biba bihindutse. Noneho wajya no kubivuga ari wowe wari warikoreye inyandiko irahari ushyira ku rutonde imitwe itandukanye hirya no hino ku isi, urutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ukabihindura mu magambo gusa, ntagire n'inyandiko ufata uvuga uti ba bantu mbakwiye kuri rwa rutonde, harimo ikibazo. Guverinoma y'u Rwanda ibyibazaho, ari nayo mpamvu yanavuze ati tuzabibaza kuko dufite umuntu n'inshuti, dufite umuntu ni umuhuza. None turabona hari aho yirengagiza ibimenyetso bimwe na bimwe, turabona hari aho bahindura imvugo, turabona no hari no kuvuguruzanya. Niba nk'uko twabivuze mu kanya ngarutse kuri cya indi imvugo zavuzwe n'umuyobozi mu minsi ishize 2-3 muri Amerika, ngira ngo n'umuvugizi cyangwa se nibuka imvugo zavuzwe na ambasaderi cyangwa ambasaderisi n'ubu ari umudamu i Kinshasa, zitandukanye neza n'ibyakorwaga na za nzego z'ubutasi hagati y'ibihugu byombi, harimo kuvuguruzanya. Aho ngaho rero ni ukuvuga ngo nibyo koko abantu barabyumva bakabyibazaho, uko babyibazaho ko guverinoma y'u Rwanda ibyibazaho, ni nayo mpamvu bigaragaje murabyibazaho, guverinoma y'u Rwanda irabyibazaho, ariko iby'akarusho guverinoma yizabaza na guverinoma mugenzi wayo. Iyo akenshi u Rwanda rushinjwe ibintu nk'ibyo gukoresha drone za RDF muri Congo, misile, hari abantu bavuga batari kuko u Rwanda ruvuga ko rutazigera rusaba uruhushya kugira ngo rurinde umutekano warwo. Rero byabivuze yuko izo drone, izo misile zashyizwe hariya kugira ngo rukumire yuko ubu ngubu hari amakuru avuga ko ingabo za Congo ziri hafi y'umupaka w'u Rwanda ziryamiye amajanja kandi nyinshi, ziteguye intambara. Niyo bavuze intambara bavuga bati, navuze neza n'abaturage batuye bavuga bati bo bivugira yuko abari muri FDL bari kumwe nabo ari igihe gito bagataha iwabo mu Rwanda ko baje bavuga bati cyangwa u Rwanda n'ubundi izo mbunda zirahari zo kugira ngo bitegure. Kuko iyo abaturage b'u Rwanda bumvise uburyo ubuyobozi bw'u Rwanda bubisobanura, yaba umukuru w'igihugu cyangwa se n'abandi, bakavuga bati inkiko z'u Rwanda zirarinze, umutekano w'abanyarwanda urarinze, ariko hari umurongo utagomba kurengwa, wumva yuko umurongo warenzwe, nawe ubwo urabyivugira uvuze uti ingabo za Congo ziri hariya. Hari n'abavuga iz'u Burundi ko ziri ku mupaka, uvuze ko ziri ku mupaka ariko ziri muri Congo, ntabwo zambutse. Uyu munsi tujya tubona umusirikare umwe, 2, 3 barambutse, basinze se niko bavuze, bibeshye se, ariko rimwe na rimwe bakaza barasa, bamwe bagakomereka, abandi bakagwa, abandi bagasubirayo. Ntibijya bibase. Twabonye indege zambuka 1, 2, 3, imwe banayirasaho, ntibabibonye se? Twabonye ibisasu 1, 2, 3 biraswa mu Rwanda, byaragaragaye. Noneho dufate yuko, reka dufate muri buri rugero, dore ko rw'indege, indege iraje irenze umupaka w'u Rwanda, irarashe. Ndavuze nti irarashe ku kibuga, irashe kuri hoteli runaka, irashe mu kigo cya gisirikare, irabikoze 1, 2. Hari aho bihuriye n'ibyabaye 3 mu myaka 2 ishize? Ntaho bihuriye. Tujye mu bisasu byarashwe mu Kinigi naye hose, bahereye mu gitondo barasa, bagejeje saa 6, bagejeje saa 8, amabomba 3, 9, 18, 27, 35. Ntaho bihuriye no kurasa 2, 3 ku minsi itandukanye ukarekeraho.
hajyaga hambuka abasirikare 2-3 basinze bibeshye bajya gute, sinzi ibya gisirikare cyane, ariko reka twumve yuko neze numve ko tubyumva kimwe, twumve ko bavuze ngo hambutse kompanyi cyangwa batayo. Ntabwo tuzi imibare ibamo, sinzi niba uyizi, ariko ibyo byose noneho ntabwo ari umwe, si n'icumi gusa. Urumva hari aho bihuriye n'ibyabaye aho ngaho, ngira ngo ni naho abantu bahumve neza. Niho bavuga bati hariho abantu batarenga, sibyo? Noneho uyu munsi muri iri tangazo ntabwo baciye ku ruhande, ndarifite hano imbere yanjye, handitsemo ngo aha harimo ingamba zo guteza imbere uburinzi bw'ikirere cy'u Rwanda no gucungira hafi ibikorwa bya gisirikare byo mu kirere. Ku rundi ruhande, nyuma yaho hagaragaye ko RDC yakoresheje drone zikoreshwa mu Bushinwa zo mu bwoko bwa CH4 mu bitero byabaye muri 2023, ndetse hakanabaho ibikorwa byo kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege z'intambara za Kongo. Si ukuvuga ngo kumva guverinoma y'u Rwanda ivuga ibirebana n'uburinzi by'umwihariko ikajya mu kirere. Mu kiganiro twakoranye ubushize niho wambwiye uti abanyarwanda batekereza ko niba dufite drone zitwara amaraso twaba dufite izo ngizo gusa, ariko abanyarwanda bavuze bati u Rwanda nyamara buriya ibijyanye n'ikirere ruriteguye koko. Niyo hari n'igihe muvuga mutari ko kukiri mwe mutabivuga cyangwa se mutajya muri detail, ejo niba bashaka bazakubwira niba uzi neza ko ni na hariya iyo tuvuga Rwanda abarwanira mu mazi ni hariya, ubwo niho hari Kivu. Yes, ntabwo se mujye mwumva ngo marine, hari n'ikipe yitwa marine igize, ngira ngo imvugo y'abamarine bo bazi icyo bivuga kuko baranababona. Bivuze ngo rero abantu hari ikintu abantu batagomba kwibagirwa, intambara umenya igihe itangiriye ariko ntabwo ujya umenya igihe irangirira n'ibyo izangiza. Igihe cyose ushobora kuyirinda, n'iyo baba bagushotora, n'iyo baba bagukora mu jisho ukabona wabyirinda, kuko ubonye ukoze igikorwa havamo intambara, icyo gihe wabyirinda. Ariko hari aho byaze bikunze byagera hakaba intambara. Ikibi ni uko abanyarwanda bakumva yuko kuba babashotora, kuba babakora mu jisho, kuba babiyenzaho ntacyo bashoboye. Aho ngaho haba hari impungenge, ariko nkurikiza ko umuntu wasomye iri tangazo yabyumva neza wongeyeho n'ibisobanuro umuntu aba atanze. Hanyuma rero umuntu akibaza ngo niba leta ya Kongo igeze yivugira yuko u Rwanda mbere byaravuga ngo ni M23 ishikire M23, none baravuga bati noneho drone zaje ku kibuga cy'indege, kandi koko ikintu gihari cyo cy'ukuri nuko iryo raswa ry'amabombe ry'ibisasu ku kibuga cy'indege ryarabaye. Igitandukanye no kumenya ngo byarashwe nandi, kuko ngo yabivuga byasaba bisobanura ko ari urundi rwego rwo kugana ku ntambara. Ariko Kongo ivuga ibintu byinshi, none se ko yavuze ngo irashaka guheruka ubutegetsi bwo mu Rwanda akabifatanya na perezida w'u Burundi, u Rwanda rwambuka rujya kurasa ngo nuko bavuze ngo bagiye guheruka ubutegetsi. Kongo se ntisi yigambye bwa mbere ko ifite drone zirasa, uretse ko nano mu itangazo babyanditse, si bo baje kutubwira naho baziguze ko noneho bafite ububasha bwo kurasa i Kigali batanarenze n'umupaka w'u Rwanda. Uretse ko noneho byo banabishyize mu bikorwa muri ino minsi, tumaze igihe twumva barwana izo drone zirasa, rimwe tukumva ngo bazihanuye, ubundi bazihanuye ntiwamenye ibyo ari byo, ariko biri aho ngaho. Twumva ko izo indege z'intambara bazikoresha. Ntabwo rero ngira ngo sindiba rero nabibwiye cyangwa n'abandi, ntabwo perezida wa repubulika yavuga ijambo nka ririya, ndashaka guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda, nzarasa mu Rwanda, ngo bifate nk'ibintu gusa ngo yavuze ngo nuko ari umukandida mu matora. Ni perezida wa repubulika wabivuze. Iyo bivuze kuriya rero nawe ugomba kugira uko ubyumva, kugira uko witwara. Nzasaba inteko ishinga amategeko imitwe yombi inyemerere inshuro z'intambara ku Rwanda. Amahirwe tugeraho ubwo nuko ibyo byose banabivuga, bakabivuga mbere. Bivuga ngo biramutse binabaye nta gutungurwa kwabamo, ko nabayemo natwe abanyarwanda ahubwo twabibaza n'abayobozi bacu ba gisirikare. Mwebwe ko babwiye ko ufite drone zirasa, ko babwiye ko bazatera intambara, ko abanyamakuru rwo batubaza ngo ingabo ziri ku nkiko zabo ziregereye, dutunguye dute? Ntekereza rero ko rimwe na rimwe u Rwanda rwaba rwarashatse wenda ubwirinzi bwa gisirikare mu by'ikirere cyangwa ahandi, nyuma y'uko Kongo bivuze cyangwa ntabwo ibyo ngibyo ari ibyo cyangwa rusanzwe bishatse ari uko babivuze, uba warakererewe cyane kera, uba warakererewe.
ugomba kwitegura no mu gihe cy'amahoro. Noneho iyo unareba kure ikibazo gihari u Rwanda naho umukuru w'igihugu yabivuze yuko iyo ushaka amahoro arambye uhora witeguye intambara. Yes. Uretse ko ari n'umugani burya rega no uba mu gifaransa yes. Bivuze ngo rero abantu ntibagire ngo noneho twebwe dufite n'ikibazo cy'umutekano muke muri kariya karere kimaze imyaka 10-15, wanasubira inyuma ukajya ku myaka 30, aho abantu bahunze bwa mbere uko byagenze. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ntabwo waba uzi ko ikibazo gihari ngo witegure, kubera ko noneho hari ubuyobozi bwaje kuko butandukanye n'ubwari buhari bwa Kabila. Ntekereza ko ku gihe cya Kabila nta magambo nk'aya, nta mvugo nk'izi zigeze zibaho ku Karubanda. Yes, haje ubundi buyobozi noneho bwo buje bunasakuza buvuga ibintu bitandukanye. Ntabwo ari bwo watangira kwitegura ibyo ngibyo, ntabwo ntibishoboka, ntabwo bibaho. Aho ngaho waba wararangaye, waba waratinze, iyo waba waranatsinzwe. Hanyuma rero muti turasaba Amerika ibisobanuro. Abantu hano bashobora kwibaza bati ibisobanuro musaba Amerika no kugira ngo wenda izongere yandike itangazo isobanura mu by'ukuri icyo yashatse kuvuga. Ntabwo tuvuga ko igomba gusobanura, turasaba ibisobanuro ibibazo birumvikana. Abantu bashyize, reka dufate icyo kintu twavuze, abantu bashyize ku rutonde rw'iterabwoba, umutwe w'iterabwoba. Uyu munsi none usigaye bita umutwe usanzwe witwaje intwaro. Birahindutse bite? Twari dufitanye ibiganiro turi kugirana biyobowe namwe nk'umuhuza n'umukuru w'inzego z'ubutasi. Bite ko mutangiye kuvuga andi magambo n'ibiganiro bitararangira? Aho ngomba gusobanuka tumenye aho duhagaze. Reka twifatire ikibazo cyoroshye. Hano mu karere habaye inama zitandukanye z'abakuru b'ibihugu bishyigikiwe n'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, bishyigikiwe na ONU. Baza kugera ku myanzuro y'uko iki kibazo kigomba gukemurwa binyuze mu nzira y'imishyikirano, mu nzira y'amahoro. Iyo myanzuro irahari Rwanda, Nairobi. Bategeka guverinoma ya Kongo ko igomba kubuhura n'imitwe y'abanyekongo irwanira muri Kongo na M23 irimo. Bayitegeka ibyo igomba gukora ku mitwe y'abanyamahanga ibahariye, baranayivuga FDLR, RD Tabara, ADF. Barangije bashyiraho umutwe wa gisirikare w'uwo muryango bawuha inshingano. Uraje urakoze. Guverinoma yamye bivuga yuko ibyo guverinoma ko ikora ari byanyurereshwa. Niba ishyiraho umukono iragenda ikavuga ibitandukanye ikigeri Kinshasa. Byaragaragaye. Bahamagara abaturage kuwurwanya, kuwutera amabuye, bawubuza gukora kugeza igihe bawirukaniye. Ese buriya mutwe wagiyeho ntujyemo Abanyarwanda kuko bari baranzwe na leta ya Kongo. U Rwanda rufata gute ku kuba nubwo banze Abanyarwanda ko aribo bateze ikibazo, ariko n'undi nta musaruro batanze? Kandi nibyo nari kugeraho. Yes, bamaze kwirukana. Uyu munsi abo banyamerika bari kuvuga n'abandi bose nibasobanure ku Karubanda uhere kuri guverinoma ya Kongo, uretse ko yarangije kubyerekana. Ese aya masezerano ya Nairobi na Rwanda ateshejwe agaciro? Kongo yemeje intambara, inabishyira mu bikorwa, itumiza SADC, si yose yaje, yongeraho ingabo z'u Burundi, yongeraho abacanshuro, ifatanyije na Bazalendo n'abanyekongo, ifatanyije na FDL naho kibakana ngo bari muri komandoma, noneho no muri garde presidentielle. Intambara ubu barayivuze, twari twarayivuze kuva na mbere na hose, ubu irimo iraba. Ese kuri kuba ya masezerano yateshejwe agaciro, ashyigikiwe n'akarere, ashyigikiwe na OUA na African Union, ashyigikiwe n'umuryango w'abibumbye. Ari nayo mpamvu rero n'umuryango w'abibumbye nabo bawandikiye mutubwire tumenye aho duhagaze. Kongo yahagaze, yarahavuze, irahageze, iri mu ntambara, yahamagaje n'abaza kuyifasha. Urabivuze rero uti u Rwanda barabwira bati ntimujyemo, ntabwo dushaka abasirikare b'Abanyarwanda mu ngabo trupe zijya ku butaka ari nyinshi. Muri komandoma aho twarabisobanuye mu bayobora ingabo u Rwanda rwaririmo. None se ko Abanyarwanda bataje mwaje kubirukana mute abandi? Ni ikibazo. Byose byari urwitwazo. Icyo guverinoma ya Kongo yari igamije ni intambara.
ese intambara yo noneho yo izayitsinda intambara reka duhere muri 2013 gusa aho bari batsinze M23 imyaka ibaye 11 intambara yongeye uyu mutwe aba bantu bagomba kubarana ku isomo mu byababayeho umuyobozi uyoboye ingabo za SADC ziri hariya yaravuze ngo tubanze dutsinde uyu haduyi M23 yego nitumurangiza hari n'undi ntabwo bavuze wari ariko abandi baravuze bati SADC ntiyabiri kuvuga ko nirangiza M23 kuko abo bafatanyije ari Kongo ari Burundi bavuze ko bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bati SADC zafatanya n'abagabo kujya gutera n'u Rwanda none babanze batsinde M23 ubwo nibamara kutubwira uwo haduye wundi icyo gihe twazabiganira none ko bataramuvuga icyo ni kimwe n'icyaka bene M23 ntayo baratsinda hakiri kare rero twaba tugize bari kwitangurana yani mu manyama niko bavuga sinibuka kuko bavuga mu Kinyarwanda nibatsinda M23 icyo ni icyambere icyaka bakamenyesha bakavuga haduye wari we nibushiye umuntu agisubiza kuko nibyabazanye bya mbere ntacyo barabikoraho ariko umuntu yavuga yuko ni nacyo narimvuze kuri uko bari baratsinzwe muri 2013 ntegeza ko babikuyemo isomo icyo ni icyambere icya kabiri abo bantu barwana ni ukuvuga ngo abo turunduye bose b'abanyamahanga reka aba aribo nabo dufata cyane bararwana n'abantu barwanira ibintu bibiri abarwanira ibintu bibiri ni ukuvuga ngo iriya M23 n'abariya bose bazera yuko ari abakongomani bavuga Ikinyarwanda icyo barwanira ni ugupfa no gukira icyo ni kimwe icya kabiri barwanira igihugu cyabo umuntu urwana avuga ati ni ugupfa no gukira cyangwa ndarwanira igihugu cyanjye ntahahuriye mu mutwe n'umutanzaniya uri kurwana hariya n'umunyafurika y'epfo uri kurwana hariya n'umumarawi uri kurwana hariya n'umurundi uri kurwana hariya ntaho bahuriye hanyuma abantu bibwira yuko mu Rwanda hano hari impunzi 100,000 bamenye yuko impunzi ziri hano ari nkeya kuziri muri Uganda ari nkeya kuziri muri Kenya bivuze ngo rero turavuga yuko izo mpunzi nizagiye muri Amerika kuko bajya muri Amerika n'ahandi ku isi bati abo bantu baradushyigikira n'ikimenyimenyi bw'amafaranga hanyuma ababishoboye bari hafi bakabashyigikira mu buryo bwa rekritement kugira ngo binjire mu gisirikare cyacu n'ikimenyimenyi iyo abari abantu bavuga ngo nk'uko ngo ingabo zimwe zaje zena bivuga ngo baje gutsinda abaduye M23 ngo baje kwirukana umututsi asubiraho yaturutse niba ari umututsi muri Kongo umukongomani n'ikimenyimenyi n'abari hano mu nkambi ntawuhirahira ngo asabe nationality y'u Rwanda ahubwo yakwemera agahungira nk'uko bivuze akajya muri Amerika ariko akavuga ati ngiye muri Amerika kuko iwacu ni muri Kongo ibyo ngibyo rero byo mubwiye ni umuntu urwana avuga ati ni ugupfa no gukira ibyo yandi tujya tuvuga mu muhanda ngo kamamba yambaye yesi n'ubundi ntagisigaye cyangwa se ngenda rwanira igihugu cyanjye kugira ngo njye kuba mu nkambi ntabwo azarwana kimwe n'uwo wundi waje gufasha hari n'ikindi gikwiye gusobanuka abantu bari bakwiye kwibazaho mu mvugo zose waharwa uvuze uti guverinoma Kongo yavuze yuko ari u Rwanda rwarashe cyangwa ari M23 bamwe bati misile abandi bati ni drone mwari mwumva guverinoma ya Kongo ijya ku mugaragaro ikavuga iti turwana na M23 dore ibyo basaba uvuga gusakara umutwe w'iterabwoba noneho dore ibyo uwo mutwe w'iterabwoba reka tunemere ko umutwe w'iterabwoba uwo mutwe w'iterabwoba usaba iki mbere yo kuvuga ngo muganire usaba iki hanyuma usaba iki twaracyumvise twakiganiriyeho aha n'aha igihe n'iki imyanzuro ivamo aba banyagwa banga kwishyira mu bikorwa none nta kintu gisigaye murebana mwa community international cyangwa umuryango mpuzamahanga nta kindi gisigaye ni ugufata amasasu tukabarasa ibyo bintu mwabyumva nyamara ugiye ku rundi ruhande tujye mu mateka njya mbivuga ndumva nawe narabikubwiye nirimo tuzashake ikiganiro cyitwa ibiganiro hagati ya M23 ibiganiro hagati ya CNDP ngira ngo byose naho byakomotse na guverinoma izina ubwawe M23 risobanura ko ari mouvement du 23 mars ni mushingiye ku masezerano atashyizwe mu bikorwa yes
yo ku itariki amaso y'abita abaterorisite ejo bundi bava mu Rwanda abari barahahungiye nk'itsinda guverinoma y'u Rwanda yabaye umuhuza hagati ya guverinoma ya Kongo bakaza muri Kongo bakamara amezi 6 ntawe bavugishije bakarinda bagaruka hari viza batse bajya muri Kongo hari viza batse n'igihugu bajya nkabe n'igihugu mukanye tisaba n'igihugu tinaba n'igihugu mukanye tivi uravuga uti ikigezweho ku isi no kumwita umuteroriste niwe umuteroriste ngaho murwanye nk'umuteroriste ibyo ngibyo twahoze tuvuga tuti ngo tuje kurwana na M23 ngo hanyuma ngo niturangiza tutarwana n'undi mwanzi okay panga gahunda ariko nibura hera kuri iyo ya mbere ubanza kumutsimbura nimara kumutsimbura se ukanamwirukana ukanamujugunya inyuma y'igihugu nibyo nakubwiraga uzaba ukemuye cya kibazo batanavuga icyo ari cyo uzaba ugikemuye niba utagikemuye bizahondobera imyaka 2, 3, 4 bizongera. Leta y'u Rwanda mu byo yandikiye umuryango w'abibumbye igaragaza impungenge ifite kuba SADC na FDL bari gufatanya na leta ya Kongo. Hari abantu bavuze batari ku Rwanda kuki uri kuvuga gusa ngo kuki murwanye M23 gusa ati si bya bindi byuko ruhengamiye kuri M23. U Rwanda muri ya masezerano twavuze ya Nairobi na za Rwanda hari ibintu byirengagizwa kandi byanditse nigezwe kumuza kuko ngo bayitegetse muri ayo masezerano inabishyira mu mukono iranabyemera ko igomba kubonana n'imitwe yose y'abanyekongo ifite icyo iyibaza yaranabikoze byanyurereshwa ifata imitwe imwe byaje kugaragara ko ari niyo yiremeye ibajyana yero bingo twabonanye uburyo bwiza bugezweho baravuze ngo M23 ntiribuze nicyo naringiye kuvuga uburyo bwiza bugezweho ku isi uyu munsi bwo kugira ngo utavugana n'umuntu n'ubuhe no kumwita ikebe ibyo ngibyo abantu nta iyo babisobanura nk'uko wari ubivuze ntawe bivugaho uyu munsi haravuga yuko noneho hari imitwe 260 turavuga iyo abanyekongo ifite ikibazo guverinoma yabo niwe muhisemo umwe u Rwanda niyo ruvuga M23 buri gihe rwongeraho iyo mitwe buri gihe rwongeraho imvugo zadutse n'ubwicanyi bwadutse bushingiye ku moko twabugezemo buri gihe rwongeraho ikibazo cy'impunzi ibihumbi 100 ingahe bamaze imyaka irenze 20-30 hano ntibaye ibintu bitatu n'u Rwanda ni bwonyine ruzi gusoma hano ku isi ku buryo rwibutsa ibyo bibazo byose kuki nta n'umwe ugaruka kuri ibyo bibazo uko tubivuze ariko bagafata amako kamwe gusa nujya muri iryo tangazo u Rwanda rwandikiye nako iyo nyandiko bandikiye akanama gashinzwe umutekano ku isi kavuze M23 barayivuze u Rwanda rwayivuze bavuze Wazalendo bavuga ingabo z'u Burundi bavuga Chanshuro bavuga ingabo za SADC kuko banasabaga bati nyaboneka nibyo kuko twemera yuko umuryango w'abibumbye ubicishije muri MONUSCO abantu banabyumve neza bashobora gufasha ingabo lokale yaba FARDC cyangwa se ingabo z'umutwe ugize umuryango runaka wo mu karere waje kubafasha u Rwanda rurabyemera 100% kuko ni icyemezo cy'umuryango w'abibumbye nibyo koko oni ibinyijije reka tuvuge neza naho biri kubera ibinyijije muri MONUSCO bashobora gufasha zirangabo za SADC cyangwa se bashobora gufasha zirangabo za East Africa ariko nyaboneka mwitonde gufasha SADC harimo akabazo abantu baje babogamye wabivuze baje kurwanya M23 niba narangiza ndongera n'indi uretse ko ntabyumvise ariko ntago napfa kugwaga njyo amakuru ufite byavuzwe n'uyoboye SADC ko nyuma M23 bazarwanya bihaduru baje kurwanya M23 gusa tumaze kubagaragariza ko ari imitwe ingahe ubunye ni buruvuze turaza no kurwanya na Red Tabara ibangamiye Burundi turarwanya na ADF na ADF erega urumva ikibazo gihari wenda kitanasobanuka nuko nk'ibyo bihugu tuvuge niba hari Burundi ntabwo bigaragaza ko mu bibazo bibangamiye leta barimo kandi nubwo Burundi buriyo ni ukwivuguruza kuko barangije no kubisinyana nabo ko bafitanye ikibazo na Red Tabara nose ayo masezerano ya Rwanda ntahari perezida w'Uburundi yabizeho umukono ngabo bingabo bakabishyiraho umukono ariko bivuze ngo baba bakurikiranye izindi nyungu ni iki nicyo kibigaragaza none rero n'u Rwanda mu kwandika ibaruwa
niba warurondoye ibingibi byose nkubwiye umuntu rero aragenda agakuramo akantu kamwe, icyo gihe ntacyo u Rwanda rwabikora. Icy'ingenzi igikomeye kirimo ni uko uvuze uti reka mfate noneho inyandiko yose turebe ko ahantu hose bagenda bavuga M23 nta kindi kintu bavuga, aho ngaho waza ukavuga uti hano harimo tena wa mugani. Ariko ntabwo ari uko bimeze, ni nako abantu bakunda kubivuga. Reka dufate urugero. Ejo hari ahantu nahoze nsoma hano, iyo usoma ibiba ku mbuga nkoranyambaga numva ku kantu narakabitse, abanditse ngo gushyira ni ikinyamakuru mpuzamahanga, reka ndebe neze ko ntabisibiye, ubanza narabisibiye, ndakabibonye. Baravuga DRC Congo, Amerika irasaba u Rwanda kuvanaho misile yo guhanura indege. Wari wavuze ko ari misile yo guhanura indege no kureka gufasha M23. Amerika isaba n'umutwe wa M23 guhagarika imirwano aka kanya no kuva mu birindiro byawo mu nkengero za Sake na Goma mu burasirazuba bw'igihugu. Ubu ni umutwe w'inkuru. Ni inkuru ya BBC. Nyamara iyo usomye inkuru yose, hari igice kireba FDLR na guverinoma ya Congo, hari ibyo wumvise mu mutwe. Tuvuga abantu benshi barihuta barisomera umutwe, ibyo ari byose usomye uriya mutwe wumva inkuru, si ngombwa kujya no muri detail, wamenye icyo Amerika yavuze, icyo isaba u Rwanda. Ibikomeye mu nkuru ni uko Amerika isaba u Rwanda gukura misile zirasa indege muri Congo no guhagarika gufasha M23. Yego. Ariko mu nkuru hasi banagaragaza yuko basaba leta ya Congo kureka gufatanya na M23 mu gisirikare. Kubera iki iyi nkuru yanditse kuri iyi? Niba abantu banditse kuri ku isi, abanyamakuru bakomeye wabikoraho iki? Biranditse, usomye wihuta ukavuga nabyumvise, icyo Amerika isaba twacyumvise, u Rwanda gufasha M23 guhagarika intambara. Ntibyumvikana se? Ntuzenda udasomye, ntuzagera umenye yuko hari n'ikindi gice kirimo kivuga ati M23 ufatanyije na guverinoma ya Congo mu gisirikare, ibikindi byose stop. Ejo bundi niba rero twavuganaga cyangwa undi umuminisitiri w'igihugu cyo mu Bubiligi ati kuri TikTok ati guverinoma ya Congo gasopo. Ariko ako kantu ntabwo uzakabona gatrendinga, iyo aza kuba yavuze M23 kari kuba gatrendinga n'u Rwanda. Bivuze ngo rero bigaruke kuri icyo kibazo wabajije.